Ak ti to ušlo, SpaceX buduje továrne, s ktorými bude vyrábať 1000 rakiet ročne. Takže viac ako Boeing lietadiel. Here I am at the Starship factory. It's Starbase, Texas, right by the Rio Grande. You can see the barrel sections of Starship being built. These are 9-meter barrel sections, or 30 feet in diameter. And those are the nose cones. This is the largest flying object ever made. It has twice the mass of a Saturn V and will have ultimately 3 times the thrust. So, pretty epic. As is often the case, his next move is unclear. The really big breakthrough that's needed, the fundamental invention that is needed to make life multiplanetary is a fully reusable orbit-class rocket system. Aj keď bolo odjak živa všetkým jasné, že sa s raketou nedá pristať. SpaceX primarily seems to be selling a dream. Jeden booster letel viackrát ako niekoľko vesmírnych programov za celú svoju existenciu. Joining me now in Star Factory, Elon Musk, Chief Engineer at SpaceX, Bill Riley, our VP of Starship Engineering. Thanks for being here, guys. I know we got a rocket about to get off the bat, but, let's start people off like high level. Like, why are we here? What the hell are we doing here? Well, I don't know about everybody, but I'm here to try to build into the future that I imagined and dreamed of as a child, where starships with people are out among the stars exploring the universe. Yeah, so the why, it's always important to explain the why of things. And the why of Starship is that we want to be a multi-planet species to extend consciousness beyond Earth, I think for 2 main reasons. One is to ensure the long-term survival and prosperity of life as we know it in consciousness, which if we are a multi-planet species and ultimately a multi-stellar species out there among the stars, the probability of survival is much, much longer. That's kind of the, defensive aspect or life insurance for life collectively. But then there also need to be things that are inspiring and exciting and that give you reason to live. Life cannot just be about solving one tragic problem after another. There must be also reasons to get up in the morning and be excited about the future. And a future where we are a spacefaring civilization is infinitely more exciting than one where we are not. Medzičasom Blue Origin neohlásil absolútne nič. Máš detskú tvár, hrozne dobre. Nepozeráš sa na raketu, ale na budúcnosť ľudstva. Desiatý let Starship naplnil všetky ciele. Zažeh všetkých motorov boostera. Hot staging manéver. Zažeh Raptorov Starship. Čľupnutie boostera so simulovaným výpadkom jedného z 3 motorov. Zaparkovanie na suborbitálnej dráhe, pretože na orbit pôjde až po preukázaní spoľahlivosti. Úspešná výkladka simulátorov satelitov Starlinku otvára príležitosť pri ďalších letoch vyslať až 60 Starlinkov verzie 3. To zabezpečí len 20-násobný nárast kapacity za let oproti Falcon 9. Je to kritický bod, lebo Starlink je hlavný zdroj príjmu SpaceX a dotuje všetko na kolonizáciu Marsu. Druhý zážeh Raptora vo vesmíre demonstroval kapacitu manévrov na orbite. Výbuch na sukni v oblasti motorov v tejto výške nespôsobila kolízia s vtakom. Skôr ventil, ktorý sa otvára po vypnutí Raptorov do vákua. That's not what we want to see, so we just saw some of the aft skirt just take a hit.
Pri vstupe do kritickej fázy návratu do atmosféry SpaceX nazbieralo tony dát o výkone tepelného štítu a konštrukcii, ktorá bola zámerne namáhaná tvrdším uhlom. Tepelný štít orbitálnej lode je dodnes najväčším nevyriešeným inžinierským problémom. Kontrola a oprava štítu raketoplánu trvala až 9 mesiacov. Riešenie vyžaduje detailnú iteráciu dizajnu kachličiek štítu. Ich výrobu vertikálne integrovali, pretože neexistoval žiadny dodávateľ materiálov, ktoré potrebovali. Riešením je extrémne presný mix vlákien skla a oxidu hlinitého. V podstate sú potrebné extrémne tenučké vlákna skla a zafíru, poskladané v presnej geometrii, so špeciálnymi natiermi na to, aby to bolo znovu použiteľné, a zároveň nie až tak krehké, aby sa to rozpadlo alebo poškodilo. Pri astronomických kilojouloch síl a teplot, keď letíš ako meteorit 26 000 za hodinu a chceš to spraviť opakovane, bez problémov, viackrát denne. Vďaka statočne chrumkavým krídelkám, ktoré prešli peklom, napriek poškodeniu dorazila 3 metre od bodu pristátia a jemne čľupla pristávacím zážehom. Cestou aktivovala marťanskú kamufláž. Oranžová raketa zlá. Možno to ten oranžový hexagon spáchal zámerne. Pohľadom na hladinu po náročnom lete púšťala keramické konfety. Meritkom úspechu testovacích letov je množstvo vecí, ktoré sa z nich naučia. Keď SpaceX finalizuje dizajn Starship, onedlho na to pôjde počet letov na 1000. Z dlhodoba bude veľkovýroba najväčšou konkurenčnou výhodou SpaceX, ako aj Tesly. What a lot of people might not realize when they think about the scale that we're operating is that actually 2/3 of the operational satellites in orbit are Starlink satellites. And then all of those Starlink satellites came from right here in Redmond. We've currently got a constellation of over 8,000 satellites that are flying around in orbit. So they're working together to fill out the whole surface of the Earth, make sure everywhere can have service. So we have these laser links that are connected between the satellites, so each satellite can pass data from one to the other. That is what allows us to have these hundreds of gigabit links between satellites, and that's what allows us to connect every corner of the Earth to high quality, high speed, low latency internet. When you think about that Starlink that you have at home, the technology that's in there and that's in your antenna is very similar to the antenna that's on the satellite. We use what are called phased array antennas, which is a fancy way of describing an antenna that's made up of many little antennas that work together in order to direct their energy to a specific spot on the ground without a motor. Generally, satellite manufacturing is a very slow process. It takes people weeks or months to build a satellite. At SpaceX, we iterate very fast, and we have learned how to build satellites at the 70 sats a week rate. As we have focused a lot on production rate, we have not forgotten about our satellite reliability, which is critical to our mission. If you look at the whole world and you ask, where is the satellite industry? It's right here in the USA, in Redmond, where the vast majority of satellites being built are being built right here. Starlink is a truly game-changing technology, and it's all supported by the global satellite constellation from this space here in Redmond. And we're really just getting started at the very beginning of what we want to do with Starlink. 70 satelitov týždenne je vo vesmírnom priemysle naprosto
No ešte raz, je to kritický bod, lebo Starlink je tlkotom srdca SpaceX a dotuje všetko na kolonizáciu Marsu. Je to úplný začiatok, pretože ďalšia konštelácia bude komunikačný kanál Zem-Mars, ktorá bude fungovať aj v prípade, že bude Mars v opozícii Zeme na druhej strane za Slnkom. Zo samotnej predstavy škály tej vesmírnej infraštruktúry ma štípe v hlave. Aj keď všetci vieme, že raketový muž zlý.